Ibe tingchua ilungta pen mene na main dike zekrusnan tak mai gumara sam news kede reinsa zeme kone lia gaira dele United Kingdom ge tingna mi puin sang na petet lumbe heatwave to hangze zemna ring ting mi king be pedoro bege katanang leize Britain kede guting nai ibe na tingnai shebe deuge pesurang kan to medui Met Office ne sale Met Office Britain kede guting nai ibe na tingnai shebe deuge pesurang kan to medui ne na mai tini ka ke United Kingdom ge temperature kahalumbe kahagebe kandebe kachibike kagudele plam ane petet lumbe heatwave to hang sibam guri leize sale machi ka kame medui meteorologist ne saze United Kingdom kede gu petet kahalumbe kahagebe kandebe temperature ze teti beting kum changna ze krose kuikum Cambridge namdi ge petet lumbe 38 degrees Celsius rigu record to pangudele leize sale Met Office Britain kede ge tingnai ibe na tingnai shabedu ge pasurang kan to muduine saze patet kahalumbe kahagebe kandebe temperature England nai Wales ke namai wang rabetani ka damai gane choose United Kingdom gu petet kahalumbe to hang ze temperature 35 degrees Celsius jogu lei sai kada be United Kingdom bam namege 40 degrees Celsius patet kahalumbe to hang gulei ze Met Office ne relang beteuze United Kingdom kedege red warning param pezet mahangge rang togai delei zai marasam poga mene sase United Kingdom tingrun na mekem biage lesiki ramedu tingkan to beteuze kainam kham ne lei zai Met Office ne haim nata ge pechi guys gri ti begene zai gri gene wang rebetni kake be country makpene igulei se sale United Kingdom Health Security Agency Britain kedege mi pumsak ibedeuge timchak se rehega me bongne saze anui zemna pum irang zegene kasia bepe maken tingkan to beteuze United Kingdom kedegu zemna ramatage pechi guys patet kalumbe te hangbe peset kuchum gene peset bedai hangchangbe patet kalumbe te hangze tingkan to beteuze National Emergency United Kingdom kedege sandu pet kai de leize sale United Nation Development Program UNDP nai kedere de di gurang kang seuki World Bank ne kangke te benai puina ke teuze Afghanistan kedege hezemenaze kan gyabe humanitarian kacharang kang tim sakabe economic nai dichun to chube social development tarme te churai ra hange Afghanistan kedai long ria te set nai namdi himbreuze madai hange ten sapkara kacharang kang US dollar 20 million pegai ra samria teugai de leize sale marasam pogai mena rangchi check kaize United Nation Development Program UNDP nai kedai re de di gurang kang seuki World Bank ne kangke tebe nai puina ke teuze Afghanistan kedegu non-governmental organization nai civil society organization CSO hange global longe param pezet medu ngogai razai ten sapka rahang zegene quick impact project led je NGO non-governmental organization nai CSO civil society organization ramedu matato rabata kakate gagulei se sale Assam kedege duinami sangze duina gai lubchange loket ne hararit peraize Japanese encephalitis hararit tingi puina kang kibegenen raze nai kum kram kelungene na main di kelunge mina hangkai kuchum charai dele se sale Assam Health Department Assam kedege mi pumsak ibedeuge reheize timchang meduina rangaize apo tingi ne kang kibe Japanese encephalitis hararitze perik puida gene pet hararit pungratetche ni pege mingkwak bamme punghangze Assam kedege matate hung sangza la leize sale National Health Mission NHCM ne marasam pogaize nai kum tingkum chang na jang kai kana kram keugene na main di keuria chang belunge Japanese encephalitis tingi puine kang kibegene perik puida gene pepe harit pezine felvi virus ne pungratetche mina hangkai kuchum me chai de leize sale zai National Health Mission NHCM ne saze zinain di keuze krosro kam maigedu Assam kedege Japanese encephalitis case kachibe krose stroke pe leize sale Aime district che Nagon district ne Japanese encephalitis case madai Nalbari nai Udalguri district ne Japanese encephalitis case kuchum zai Barpita Kamrut Metro Karbi Anglong East nai Hozai district ne tingi puina kangkibe Japanese encephalitis case aket pe leize sale National Health Mission ne saze sunaria changbe mina haket reax rok tingi puina kangkibe Japanese encephalitis case ne raze reuki ge treatment te ke la leize sale chige Assam Health Department Assam kedege
mipum sak ibe deuge reheize timcha kame duina rangaize global lungge district leinege district rapid response team ne Japanese encephalitis rarit mapi gai zai apo tinge kang kibine pungrotet pe rarit tengim lura toiloze sam hepet kai dele India kadai go body pe Prime Minister Narendra Modi ne zinain dike ze cruises ro kamai Uttar Pradesh state kyatech Bundelkhand expressway garim fuki lepet kai dele marasam pogamene saza aipo Bundelkhand expressway garim fuki ze kilometers high naze rias quizzes ro kilometers zai apo garim fuki ze 4 lane leze sale zai Bundelkhand expressway garim fuki katlebege kacharang kang gyutpe plane teuse kro cruise madai lak haite set rinyo gyut leze sale zai apo garim fuki Bundelkhand expressway ze Uttar Pradesh district na te tobe garim fuki le ame district na jize Chitrakoot Banda Mohobad Hamipur Zaloi Oroya na Itawat leze sale Assam Sorkri ne lungsang tumak petagane nim teuze bamadu kangigu peta teuze Assam State Transport Corporation ASTC kange hata to hime mina changna haina ze reaction na madamidu punuita bam ngene suspend tenso gara samre te gai de leise sale Assam Sorkri ne palam rangchi chekai ze aime Assam State Transport Corporation ASTC kange hata to hime mina changna haina ze reaction na madamidu punuita bam ngene tenso ra rangai beze punui lungsang tumak panai hindi makpagane panugo tabam appointment songai bengora ka teleuze henim page teuze ne leise sale zai aime ASTC kange hata to hime mina changna haina ze reaction na madai medu tingna mi pui react rok lunge panugo tabam ngene sogai khamra leise Assam Sorkri na sam hepet kai de lei marasam pogamene saza Assam State Transport Corporation ASTC kange hindi makpezai panugo tabam ngene ngora henim pembai ze panugo tabam songbe appointment ngomets district se Tinsukia Nagon Silchar Zohat Sivasagar Bogaigaon Lakhimpur Tezpur Guwahati area nai ISBT Guwahati gene mina kiki me nimpembai ze panugo tabam appointment ngolei je sale anui mi hai nane chigaira ilei aiza Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sharma ne wangra ben dike zengkaisna sumaige Assam State Transport Corporation Director Rahul Das na review meeting tingti gupi kada wangai be duibam ku leje sagalu buchange Assam State Transport Corporation ASTC kange hindi makpegena appointment ngomele ne du tenso gara rangai de leje sale ai gena na mai gu marasam news ka loi ga de le pi guys an kingani mele indu to de le